No už. Ačková Eurovision World Cup 14 points. 5 kilos, plate, barbell train. Co si vymýšľal? The same on that side. Dobre, priprav sa. Môžeš? Ideš za 3, 2, 1 a ideš, poď. Jeden, dva, tlačte kolena od seba. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nádhera. Máš 25 sekúnd za sebou. Jeden, dva, 3, to je ono. 4, super. 5, nádhera. 6, 7, 8, 9, to je ono, 10 a pôjdeš na činku, poď, super. Máš minútu za sebou. Nula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dýchaj pekne, kolona tlačí od seba. 9, poď, super, hlava hore. 10. Paráda. Máš minútu 50 za sebou. Poď pekne, nerob žiadny noure. 1. Poď, daj si v kľude magnézium. Ešte máš minútu, 50 sekúnd. Poď, vybucháš česivý. Poď, zabeh teraz. 2, 3, to je ono, poď. 4, poď, zabeh, máš ešte 30 sekúnd, poď. Koľko som mal? 5, 6, poď ešte 4, poď, zabeh, máš 20 sekúnd, poď. 7, poď, zabeh. Poriadne švíhaj, poď. 12 sekúnd. Dáš to? 7, stále, poď ešte, nepálaj sa tam. Poď ešte 1. Koniec, 7. Keď sa háčiš o zem? Ale dobre to bolo. 37. 37. 37.